Pekne. Une udai usia sok pro. Bahaka ketinong way kiong blackberry. Nging yong syak sok pro. Lane u sok pro yong. Une menta udang saw. Pet. Namar ba umpat i. Nda ula i pun sayong. Pet une ula sedang yong. Kama umpat i. Nda ula i un yong. Bat ladangi bam. Bang bah. Tiang bah. Umi bah haklau. Umi ru haki kenca kenton keper. Haki kenca basngem. Kacing he cung u kasyong hai caka-caka. Lada ka kendau ka dah he. Lada ka kendau ka jam. Curong u he bah. Na duk tolong. Sya duk sya kemut jong u. Barok jong u umet. Bak jong u. Dap dah. Kisyak sudah. Usok ulong babang, mentangan mat yang ni uslah. Kajing mat yang ni uslah kalong ketang tet kumnore. Kalong ketang bat kumnore. Nyilak ban bam, yang ni usok, jong ni u, siak sok pro. Bat ulang babang bah. Udon haki ya kata ka vitamin E, vitamin C, vitamin K, bat ka riboflavin. Kidon ru ya ka magnesium, potassium, kalsium, phosphorus, ka iron, ka zinc, bat ka manganese. Kijing mentoy kibang iyo na une uding siak kilong ba. Ladang iti ya utit lani ya umet ba. Lani ya kisla, isyat ya ki. Ngindi ya kan ko kan long ka jing mentoy na unta kibapang penhiar. Subu ladapang penhiar. Titi syat ya utit jong une ding syak. Bat sadi ya ka kan penjam ya ka jingpang penhiar. Kini ki dingsyak soprau ki don haki ya kata ka antioksidan. Kebayalek persya ya sibun ki kenyang jingpang ki bawan akamat kecungi. Ki bagan hukum ka pang biong klik pang cerho ka flu berkiwi-kiwi. Ki don ru haki ya kata ka borban penklan ya ka immune system. Ki don ru ka borban penklan ya ka jing terikam jong uklong senam jong donut. Bat kidon ru kabor ban penklan ya kajabing. Lengba jong kini kisla ngila ban ot yaki that penterkong bat di kumba di sya kan pen biang ya ka blood pressure jong pi. Kamut ba kan om pen high kan om pen low ndai kan pen balance kan pen biang ya ka blood pressure jong kitu kiba don ya ka BP. Kamut ya ki bom biang ya blood pressure la ban ong ba sipang ka kiu sipang ka hiar la da pen biang bandi da kini ki sla jong ne uding syak sok peroyong kan yarap ban pen biang ya ka blood pressure ha kamet jong pi. De perlok tang kat ne nget kalau long ngecing mentoy na kameta jong pi persyang di persyang bam yakni kisok hoj bunsin ngim ju poi kan mau bakine kilong kibakordor na menta kot kakia kecongi habangi i yaki halum hawa ngim patiau ba kilong kita kenca dawai na kameta kot kakia congi reina duk menta ngin bam yaki lese ladangi don ga caka ngila aru bantung yaki bakin long ki kenca dingso nda kameta bangin yo ban bam yaki tengah terai tanggata ngis kam bangin sepet bat hakiwi pat ki video ki bangan nang pelat na kuwi pat ke pos kuwi pat kublai sibun ya pi ki perlok barok ki baju pet ya kanika channel keconga.